Ulitan daytoy akabsa agapupay ityadayo agsak repisyo kapulaeng iti pamati nga nang balintag kinwala nga saan itirik nana nga aglangan ti pinagserbina ta abuna nga adda banag na numay patungpal na tinawat na anusan na erika uray pa'y tiyempo iso masarap ang lakad nga umay ang dayaw dinamarsuan at dapay nga da masarakan akapada daytoy akabsa apo itek mo tikarin daytoy at tao nga agserserbi anusan na iterika uray pa'y tiyempo ikawa iso masarap ang lakad naumay ang layaw pinamarsuan naumay ang layaw pinamarsuan